Dobro večer. Malo sam glas. Dobro večer, dobrodošli na Doku Kino program Razgovor sa autoricom ovog puta. S nama je večeras Ana Hušman. Dobro večer i tebi, Ana. Dobro večer, hvala na pozivu. I hvala tebi na odazivu. Ana, dakle, tvoj najrecentniji film, prvo ćemo zapravo spomenuti da si i filmska autorica i multimedijalna umjetnica, sa onako širokim spektrom zapravo djelovanja u različitim medijima. Osim toga si i predavačica, i to na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, ali u ovim nekim neformalnim obrazovnim programima, recimo Restartovoj školi dokumentarnog filma, gdje si i mentorica i predavačica već isto dugi niz godina. Dakle, ne možemo zapravo ne spomenuti i nekakvu prigodu povodom kojeg se okupljamo, a to je zapravo veliki uspjeh tvog najnovijeg filma Radije bih bila kamen, kojeg ćemo isto tako imati prilike vidjeti nakon ovog razgovora. Dakle, film je negdje prije godinu dana premijerno prikazan u Rotterdamu, nakon toga je odabran, odnosno dobio je nagradu koja ga kandidira za Europsku filmsku nagradu, odnosno za nominaciju. Prikazan je i na brojnim drugim festivalima, i u Hamburgu, Vilniusu, u Hrvatskoj isto tako od Zagreb Doksa 25 FPS-a, nedavno i Dana hrvatskog filma, i dobio je nagradu Vedran Šamanović, vrlo važnu zapravo filmsku nagradu koja se dodjeljuje baš za nekakve inovativne pristupe u filmskoj umjetnosti. Film je zapravo o prošlosti, ali i o budućnosti Like, odnosno nekakvog krajolika Like, ali isto tako je to i film o nekim osobnim, ali i kolektivnim sjećanjima, o sjećanjima koje se vežu uz prostor, ali i o prostoru za sjećanja. To je zapravo neki tvoj vrlo osoban obol Lici, gdje si boravila i sama i zapravo na neki način odrastala provodeći ljeta i druge prigode sa svojim bakom kojom onda je živjela i sa svojim zapravo dijelom svoje obitelji. To je zapravo film o ženskoj povijesti tvoje obitelji. I rekla bi da je, dakle, s jedne strane vrlo osoban, budući da uključuje i te, dakle, uključivao je zapravo i tu neku terensku pripremu i odlaske opet ponovno u Liku, ali i zapravo to neko svojevrsno putovanje obiteljskom arhivom, odnosno obiteljskim sjećanjima do kojih si mogla doći, bilo onim zapisanima, bilo onim nezapisanima, odnosno govorenim, izgovorenim sjećanjima. Na koji način se zapravo za tebe događala to putovanje, ne samo u Liku, nego i u prošlost? I kako si zapravo uopće došla do toga da želiš te ženske povijesti zabilježiti u formi filma? To je jedan od onih filmova za koje znaš da ih moraš napraviti nekako. I kao dugi niz godina pokušavam naći načine kako da s tom temom, kako da je artikuliram. Nekako... Sorry, ajmo se želijati. Sad bolje, okej. Da, možda mi je trebalo najviše vremena da nađem način kako da sažmem sve te glasove, sve te teksture, površine, sjećanja. On je neki niz sjećanja koji sam dugo tražila, glas koji će od njemu govoriti. I onda nekako u stvari kad sam krenula raditi, došla do toga da se to bavi stvari ženskim glasovima, ženskim narativima, puno više nego što mi je to na početku možda bilo jasno. Mislim, zanimljivo je vratiti se u stvari u te neke
ono slike koje imamo kao i sjećanja, imamo sjećanja, imamo slike, imamo i sjećanja na slike koje imamo. I onda kad ih izvadiš, to, ne znam, bakina pisma, sjećanja, slajdovi od mog tate koje... To su neke stvari koje u stvari ne vidiš često jer zahtijevaju neko kopanje, moraš negdje izvući. Izvući da neka pisma nanovo otvoriti, nanovo čitati, kao to su stvari koje znaš da imaš, ali nisu kao fotografije, da su blizu, da su tako, traži neki trud, kao postaviti dio projekta, pa to ne napravi 20 godina. Tako da u stvari kad sam išla kroz te arhive su me te slike, ti tekstovi dosta iznenadilo, jer zadnji nekako kako se i mi kroz vrijeme mijenjamo, kad nešto gledaš sa 10, 20, 30 ili 40 godina, to na potpuno drugi način čitaš i stvari koje u njima vidiš, možda ne vidiš prije, one su naravno zavisi od naših osobnih stanja i od toga u kojim se mi trenucima u životima nalazimo. Tako da možda dvije stvari su me tu jako iznenadilo u tim materijalima. Jedna je bila količina tuge u tim pismima od moje bake, koje su stvarno bila neizrecivo, možda nije tužno dobra riječ, nego neke samotnosti, neke samoće. I iz tih slajdova od mog tate koje sam našla to su bili neki ljudi koji su moji roditelji, moja baka, ja u stvari ne znam iz tog vremena sa slika, ali koji imaju neku vedrinu i pogled u budućnost koju u stvari ja nisam srela. Godine u kojima ja njih poznajem su oni već neki ljudi u svojim 50-ima, 60-ima, počeo je rat i stvari su se jako za njih promijenile. I u stvari ta neka vedrina, te stvari su mi kao negdje to nestalo, to me iznenadilo, onda sam negdje se to veže na film da sam pokušavala razumjeti za tu njihovu generaciju šta je to što je nestalo, šta ih je onemogućilo, šta je to što je negdje u nekom vidljivo u slici, a više nije ovdje s nama. Sad, eto, ne znam da li sam uopće odgovorila. Pa dobro, svakako će publika još imati prilike vidjeti film nakon razgovora, ukoliko već nisu iskoristili neku od prilika do sada. Možeš nam isto malo pojasniti zapravo ovaj pristup tvoj zapravo tom obiteljskom sjećanju. Neki dan smo zapravo razgovarali i onda smo se složile da zapravo taj termin arhiva djeluje čak pomalo i grubo i nekako distancirano od toga što ta vrsta građa zapravo je, kako za tebe, tako i za bilo kog drugog od nas tko naravno ima nekakvu vrstu obiteljskog sjećanja koje nasljeđuje bilo ova oralna, bilo ova nekakva vizualna ili materijalna ostavština. Dakle, zanima me zapravo s dvije strane to pitanje. Dakle, s jedne strane ta činjenica da zapravo u filmu artikuliraš te glasove koji su do sada uglavnom bili šutljivi, odnosno njemi, jel? Pričaš priče koje nisu do sada zabilježene u nekakvoj kolektivnoj svijesti, u nekom javnom diskursu. To su sve male priče, mali narativi, ženski, dakle ženski problemi, odnosno ženske, ne samo problemi, nego životne neke situacije i priče. Pa s tim je neka tvoja odgovornost i veća, jel? Jer nekako radiš nekakav veliki korak naprijed. I s druge strane je to zapravo dio neke tvoje osobne povijesti, jel? I o povijesti tvoje obitelji. Pa me zanima kako si tu nekako radila isto možda nekakve odluke o tome što ispričati, a što ne, što uvrstiti u film, što ne. Da li se taj proces isto odbijao možda i na nekoj intuitivnoj razini ili si tome isto pristupala i s nekom vrstom možda autokritike, recimo to tako? Pa mislim jesam, jer na neku foru kad radim, mislim nije na neku foru, nego kad radiš sa obitelji, kad radiš sa stvarnim ljudima koji su tu oko tebe, oni su izloženi. I sad način na koji ti njih izlažeš, bilo da ta riječ arhivi za neke obiteljske, to su, ja ih više vidim, arhivi su uvijek kako tvrda riječi, nekako ih doživljavam kao da je se to nešto zakucano u prostoru, vremenu i više se ne može oduzimati i dodavati. Ja imam osjećaj da u te neke obiteljske stvari stalno ulaze i izlaze i narativi se kroz to mijenjaju.
sad sam zaboravila što sam htjela reći. Pitala si me o ženama i kako... Kako si Kako sam pristupila tome je u stvari zašto sam napravila i taj lik Malo jela je u stvari da mi je ona olakšala da preko nje te glasove artikuliram, da je ona neki kao stvarni i nestvarni lik, polufiktivni, dakle koji onda ima neke mogućnosti da i mala i velika, da putuje kroz vrijeme, da je unutar prostora može biti i tu i tamo, da može biti i film i tijelo i karakter i da onda nekako s njom mogu zaokružiti više tih pozicija, da može biti promišljati i kao mlada i kao stara, a da onda odtereti u stvari te glasove od njihovih nekih prepoznatljivosti. Možda je tu prepoznatljivost nešto što je važno malo, kako bi rekla, zamaskirati i poopćiti onda gdje se mi možemo sa tim poistovjetiti kao publika, a ne moramo toliko subjekt eksponirati kao imenom i prezimenom. Zanima me isto tako ono što je nekako u filmu vrlo jasno, ali zapravo dosta nekakav tvoj, rekla bih, i neki pečat kao autorice i zapravo osobe koja na neki način bila uključena u tu nekakvu građu, jel, koja je izrodila ovaj film. Dakle, ta jedna važna paralela je ona između krajolika i sjećanja, odnosno zaborava, kako je u filmu isto zapravo dosta bitna taj pojam koji je nekako direktno vezan uz sam pojam sjećanja. Dakle, čini mi se da zapravo je to nekako, kad govorimo o prostoru Like, vrlo onako simptomatično, jer je to isto zapravo prostor zaborava na neki način, jel? I demografski i gospodarski zapravo degradiran u posljednjih desetljeća. Pa ako možeš to isto malo prokomentirati kako se desila odnosno kako si to izgradila tu neku paralelu. Pa meni je ta ideja u stvari zaborava mi je opet negdje proizlazi u stvari iz tih priča, iz tih ljudi i obitelji koji sad su već u godinama da u stvari pojedini od njih dobivaju Alzheimer, zaboravljaju i to me u stvari dosta uznemirilo jer mi je bilo nekako blisko među njima. S jedne strane neki su naprosto stari pa onda zaboravljaju neke stvari, ali ono što je bila neki moment koji mi je bio interesantan je to ponavljanje priča. Kao sve obitelji ponavljaju neke priče o nama kad smo bile malo i onda to ponavljaju neugodno i kad imamo 25 i 35 i to je uvijek ista priča koja se vrti u krug. Sad oni su već toliko stari da te priče koje ponavljaju više ni ne znaju čija je bila priča ponekad, niti tko je u stvari bio na mjestu događaja. One stvarno dobivaju neku apstraktnu razinu narativa u kojoj je svejedno ko je bio prisutan ili ko nije, netko je tu nešto dodao, priča se malo izmijenila i sad to što se dešava sa samom pričom je meni bilo jako zanimljivo. S druge strane, kao sjećanje postoji kao protein u tijelu i sad taj moment prisjećanja u kojem mi povlačimo neku informaciju i nanovo kao gradimo narativ unutar samog našeg tijela, a onda i vezano na taj prostor u kojem neki dijelovi će nestati, kao što i neki dijelovi sjećanja nestaju kad krenu pucati sinapse, dakle nastaje tamo neki mulj u koji se više do informacija ne može dopriti. A onda mi ili interpretiramo ili nanovo nešto rekreiramo ili slažemo neke druge slike i tom nam je bio postupak koji smo u stvari u montaži pokušali u filmu napraviti, da pokušamo kao s tim nekim repetirajućim momentima, ponavljanjima nekih slika, nekih zvukova koji se vrte u lup, ali onda kao da su varijacija, da imaju neku drugu poziciju ili daju drugu stvar u priči, ali da imamo neku malu ideju sličnog, ali ne. Druga važna paralela je zapravo priča, odnosno odnos između krajolika i pozicije žene, jel, koja, dakle, i u jednom i u drugom slučaju je u ovoj priči zapravo riječ o eksploataciji, dakle i eksploataciji i krajolika Like u nekom suvremenom vremenu, ali i eksploatacija naravno žena koje su
u nekom smislu držale čitave te obitelji i zapravo ono doslovno kao na traci zapravo brinule od 0 do 24 za sve, skrbile zapravo za sve segmente tog nekog obiteljskog funkcioniranja i svakodnevnog života. Tako da to nam isto malo prokomentiraj. Mislim, te žene tog kraja su naprosto heroji i nekako se o njima, heroine u stvari, ne heroji. No njima se jako malo govori, uvijek se govori o herojskim pričama, a u stvari ovim nekim šeherezadinim pričama za puko preživljavanje, one su kao neka svakodnevica, te svakodnevne stvari nikad nisu na visokoj cijeni, niti su jako relevantne. Izuzetno su relevantne za naše živote jer ne bi postojali otprilike bez njih. Te žene su tamo radile sve, od toga da su uzgajale životinje, pa su te životinje češljale, pa su radile vunu, pa su te vune tkale tepihe koje su onda i odjeću svu koju su ta djeca nosila, pa su onda tu odjeću prale na rijeci jer nije bilo veš mašina. I sad kad pogledaš tu količinu posla i tu neku poziciju u kojoj one ih niko nikad nije pitao kao kako im je, a onda su još i tu svu svoju djecu poslala u gradu u vjeru i neko bolje sutra, jer je Lika bila tih godina kad je moja baka rođena 14. Mislim, zaista nije bilo hladno, sadio se krumpir, nije se sadilo ni šljive i oni su nekako u nekoj vjeri da će toj djeci biti bolje, ih u stvari poslali od kuće. Onda su one ostale same u tim selima, same na poljima i u stvari nekako mi je bilo nevjerovatno da se o tim stvarima ne razgovara. O tome da kako im je bilo, kao tko je njih pitao uopće kao kako si. I onda je njihovo pravo da o tome govore ili da to dijele ili da je uopće to nešto šta je relevantan parametar za iko kako se one osjećaju, da to nije bilo pitanje u toj generaciji. Spomenula si sad veš mašinu, odnosno nedostatak iste, što me zapravo asocirao na jedan drugi tvoj kratki film, Na mjesto centrifuge dolaze satovi klavira, čija je opet tema zapravo ta društvena pozicija žene, odnosno dakle društvena uloga, što je tema i nekih drugih tvojih kratkih filmova. Konkretno ovaj film, kratki film Na mjesto centrifuge dolaze satovi klavira, bavi se kućanskim radom, najčešće na plećima žene i čitavim setom nekakvih odgovornosti, obaveza, skrbi, ali na koncu konca i čitavim nekim setom znanja koje nekako, tog neformalnog znanja koje nekako se prenosi najčešće po toj nekoj ženskoj liniji. Dakle, vidjet ćemo zapravo sada jedan mali insert iz tog filma, pa onda možemo malo i prokomentirati na koji način si njega radila.
Evo, sad je vjerojatno jasnije zašto je na mjesto centrifuge došao sat klavira. Film je zapravo cijeli satkan od ovog jednog zapisanog dijaloga, mogli bismo tako reći, i prate ga zapravo taj zvuk veš mašine. Pa zašto si se zapravo odlučila na tako jedan onako pomalo minimalistički pristup samoj filmskoj formi u ovom slučaju? Pa taj film je nastao u stvari u procesu rada na Sobi za dan, filmu koji će biti poslije prikazan, koji u nekom trenutku rada, kako u radnom procesu pustim si da odem nekad malo u neke slijepe ulice. I ovo je bila jedna od tih gdje sam negdje na pola filma shvatila da se opet bavim kuhinjom i da ne mogu od te kuhinje nikako se odmaknuti, a kao sad sam u dnevnoj sobi, a mene opet me vuče u kuhinju. I onda sam odlučila napraviti, taj Davorka Begović me u stvari zvala za neku na izlog suvremenog zvuka. I onda sam tamo to pokazala kao jedan, dobilo je neko svoje mjesto, cijeli taj neki komad istraživanja koji se dogodio vezano uz film. Oni u stvari tri su mu izvore. Jedne su ovi liste, idu iz bilježnice moje tete Lidije, koja je popisivala jako uredno. Imala je 3 bilježnice, jedna je kao doktor u kući, jedna je kućanski resor, kao sve recepti, kako se čiste cipele, kako to održavanje kuće, i jedna je vrt. I te bilježnice su predivne, njene i ti popisi koji su nekako teško je zamisliti šta će doći iduće. I tekstovi koji su rađeni, Jasna Žmak je pisala neki dio, mislim da većinu u stvari tekstova za ovo, a u nekom dijalogu kao gdje smo htjeli probati napraviti neku strukturu oko čega ti glasovi A i B raspravljaju. I da, od centrifuge koja je nekad bila mislim samo je neko glavno pitanje je tu bilo pitanje vremena, da li će se sad u trenutku kad žene više ne moraju prati suđe na potoku, da li to vrijeme imaju centrifugu koja to radi puno brže, sad se je oslobodilo neka količina vremena, šta se dešava s tim vremenom, da li je to vrijeme zaista oslobođeno za nas ili je u to vrijeme su došle neke drugi zadaci, neke nametnute krivnje, nekih obaveza koji se samo gomilaju i gomilaju. U nekom trenutku su žene popravljale i kućanske aparate i ovi menjuali su se radili upravo za njih, a ne za majstore, jer su one bile te koje se koriste. I onda je treći source u radu je u stvari zvukovi sa kontaktnim mikrofonom, snimljeni zvukovi motora koji pokreću sve te kućanske aparate, od blendera, veš mašine, usisavača, svi ti, oni su na odjavnoj špici također popisani kao akteri, i onda oni unutar ovog konteksta kuhinje u stvari oni podržavaju taj de facto nepočini rad, dok ako se nađu u nekom drugom kontekstu stolarske radione, onda isti ti motori pokreću nešto što u stvari stvara novac i sudjeluje nekoj potpuno drugoj ekonomiji, pa su mi bili zanimljivi da ih onda tako izoliramo kao samo na razini vibracije. Spomenula si da je ovaj film nastao zapravo prilikom rada na filmu Soba za dan, koji ćemo isto imati prilike večeras vidjeti nakon razgovora. Soba za dan je zapravo dnevna soba, odnosno to je film o dnevnom boravku, ali je to zapravo isto i film o tome kako se zapravo neki naši međuodnosi, intimni odnosi, obiteljski odnosi zapravo prelamaju u tom nekom prostoru. Recimo, to u ovom slučaju je to prostor dnevne sobe, kako zapravo taj prostor isto ocrtava nekakve naše društvene uloge i konvencije. Dakle, kažeš u tom filmu da je dnevna soba najopterećenija odaja u kući. Zanima me zašto si zapravo odlučila posvetiti film baš dnevnoj sobi i
moramo svakako istaknuti i tu jednu zvučnu sliku zapravo koja oplemenjuje ovaj film, koja je dosta bitna za uopće izgradnju tog jednog narativa, odnosno dojma o tome što ta dnevna soba jest. Pa dnevna soba u tom filmu je bila, mislim, ona je opet vezana, kao i svaki od filmova koje radim, ima neki osobni moment. Sad, možda je on u ovom zadnjem najeksplicitnije izrečen. U Sobi za dan je nekako eksplicitan u smislu prostora. I to je prostor moje dnevne sobe koji u stvari nije imao funkciju kad sam u njemu živjela u tom periodu. Mislim, on u stvari sad ima funkciju jer sam srušila na kraju jedan zid i sad je to neki boravak koji koristimo. Ali i on je u tom smislu taj tlocrt stana na način na koji je bio napravljen nije odgovarao životu koji se u njemu odvijao i nekako bio prazan. I stalno što god bi pokušali, taj prostor je u stvari zjapio prazan i niko u njemu nije boravio. I u nekom trenutku sam sa svojim sinom, dok je tad bio još mali, radila ti neke vježbe, vježbe, nisu to bile vježbe, sad je to tako zovemo, u stvari krivi naziv, mi bi ležali na tom podu i slušali šta se oko nas događa. Kad bi došli doma poslije vrtića i onda je tom zvučnoj kulisi oko nas bi slagali neke narative s susjedima. Kad došao doma, čiji pas laje, čiju ogradu čujemo, ko je došao malo kasnije i onda skužiš da su u tom nekom rasporedu dana neke stvari su kako bi rekao, precizne, uvijek u isto vrijeme se one ponavljaju i da te neke koreografije, svakodnevice života oko nas koje možemo čitati iz zvuka su strašno zanimljive. Koliko toga ti možeš znati koliko puta susjeda tjedno pere veš, jer čuješ centrifugu opet njenu. Pa možeš čuti da li je susjed došao svaki dan točno jer pozvoni s biciklom kad dođe doma, pa onda znaš ako je malo kasnije možda, pa sad razmišljaš ili išao u dućan ili nije. I taj zvuk mi se činio kao neiscrpan izvor zamišljanja i razmišljanja o svakodnevicama tuđih života oko mene. Šta još je bilo neko pitanje oko toga? Što? Poštar zvoni. Da. Znači, soba za dan je zapravo postala onda soba za slušanje na neki način. Ne? Soba za slušanje. Da. Dakle, ono što mi je zanimljivo je da u tom filmu isto, koji je zapravo prepun isto tih nekih poetičnih misli, kao i dosta tvojih filmova, kažeš, tijelo je uvijek slika društva. Zanima me zapravo taj malo, da nam prokomentiraš odnos sa tekstom. Dakle, u tvojim filmovima taj tekst je izuzetno bitan i za stvaranje neke atmosfere i za zapravo gradnju čitavog narativa, ne doduše naravno u ovom konvencionalnom smislu, ali tekst ti je nekako, rekla bih, i vrlo blizak format i inače, između ostalog si pokrenula zajedno sa svojim kolegama i onu biblioteku Nula u kojem izdajete, dakle, nekakve vrlo važne kritičke i teorijske tekstove. Dakle, zanima me zapravo na koji način pristupaš tekstu u filmu. Pa, mislim, drugačije za svaki. Sad za ovaj zadnji sam prvi put pisala taj tekst sama. To mi je bilo možda najveći izazov u tom filmu i nešto potpuno novo što radim, što se do sad nisam usudila. Uvijek sam imala suradnice s kojima sam radila. U Sobi za dan je u stvari taj tekst ima neka 3 su glavna izvora, Neufert i osnove, odnosno prvi standardi u arhitekturi i mjere, Danilo Kiš, Bašta Pepeo i u stvari jedna knjiga o uređenju doma iz 70-ih i o tome šta ona kaže da je dnevna soba najopterećenija prostorija u kući, jer u stvari mora izvršiti puno funkcija, pa onda i to tijelo koje mora preuzeti svih tih puno funkcija i nekako dnevna soba se mora i pokazati, ona je javni i privatni prostor i zanimljiva je u stvari jer je za sve, nije samo nije kao spavača soba u koju sad ne ulaze svi, nego se zatvaraju ta vrata. Ova mora biti reprezentativna, ali i ugodna i nekako puno stvari mora zadovoljiti.
Negdje ta veza na tijelo mislim da je bitna još u stvari zbog Neuferta i zbog tih mjera koje kad čitaš tu knjigu, ne znam sad koliko znate o knjizi Ernesta Neuferta, ali to je on je 30-ih uveo, on normira u stvari sve od cigle, A4 papira pa do sve u arhitekturi valjda što postoji. To je knjiga od nekih tipa 600 strana, ima svojih 30 izdanja valjda na ovim samo područjima. Baš je kao vrlo široko korištena knjiga u kojoj postoji gomila tih malih crteža figura koje su u odnosu prema arhitekturi. Pa onda su razne figure muškarca u odnosu prostora stana u dnevnoj sobi, kao kako izgledaju dvije figure koje sjede, šta je standard visine sjedišta, stolice, naslona za ruke, bašte, muzeja, bolnice. Dakle, on prolazi kroz sve, groblja. Da ženska figura u toj knjizi na beskonačnom broju ilustracija se nalazi kada žena pere kadu, jer je ta dubina kade u stvari širina zida između zida i same kade mora biti dovoljno da bi se žena ovako mogla sagnuti i oprati tu kadu. I onda kad vidite da jedine norme za žene za to tijelo se bave održavanjem tih istih prostora, je dosta bilo meni frustrirajuće, tako da nekako kao razmišljati o svom tijelu, da je ono u stvari unutar prostora stana, da je norma kuhinje zato da bi je ja mogla očistiti. I onda, da, to neko pitanje koje je u ovoj centrifugi, da li bi zaista sad frankfurtska kuhinja bila napravljena na način da olakša toj ženi, jer je napravljena, jer u stvari žena u tom trenutku počinje i raditi i treba moći skuhati ručak nakon što je cijeli dan odradila u fabrici. Ali s druge strane možda bi neki potpuno suprotni potez bio potez otpora, da je toliko velika ta kuhinja da više smo preiscrpljene da bi došle do čaše vode. Ne znam, to je sad neko pitanje koje možemo raspravljati. Zanimljivo je da je dnevna soba, ali jedna dosta drugačija. Poprište i tvog filma Volim te Ines je isto tako jedne onako metafilma zapravo o nemogućnosti ili imogućnosti odnosa i komunikacije. Istovremeno se bavi zapravo i nekakvom vrstom dekonstrukcije samog filmskog medija. Vidjet ćemo insert, opet je jedan kratki iz tog filma, pa ćemo onda još malo popričati o njemu. Znači,
ti uvijek hoćeš da bude po tvojem. Ali sad će biti po mojem. Ako ja hoću da budu 2, biti će i 2. Ne možeš 2. Mora biti 4. To nije po mojem, nego je to po standardu. Po standardu? Po kakvom sad to standardu? Po snimateljskom standardu. Pa, snimateljski standard lijepo kaže. Više svjetla daje i više sjena. A što fali sjenama? One daju atmosferu. Sjene daju mrak. Pa to je tvoja omiljena atmosfera, mrak. Zato što ne možeš pogledati istini u oči. Ne budi tvrdoglava, Ines. 4 reflektora. Znaš ti koja je to gužva u studiju? Znaš ti koliko će nam trebati vremena da složimo set i da ga raspravimo? 2 su dovoljne. Ne možeš 2. Ako imaš 2 osobe, onda svaka osoba treba 2 reflektora. Dakle, to je 4. Da, mislim, ja bih rekao, ako imaš 2 osobe, da 2 osobe mogu dijeliti 2 reflektora. Da, ali mi nismo u braku da dijelimo sve, pa i reflektore. Aha, sad, hoćeš reći da ti fali i prostora. Nedostaje ti praznog prostora. Naravno da mi fali prostora kad mi ne daš da dišem. Fali mi prostora, fali mi vremena, fali mi svjetla. Svega mi fali. Kako je nastala Volim te Ines i zapravo posebno sad kad si malo prije razgovarala i govorila o svojim izvorima za ovaj tekstualni dio koji prati tvoje filmove, ovdje je isto jedan vrlo interesantna kombinacija. Reci nam nešto malo o tome. Ovdje smo uzeli Nikolu Tanhofera. I u stvari tu njegovu iz knjige o snimanju koja je jedna od tih biblija za filmsko snimanje u kojem on govori o toj osnovnoj svjetlosnoj poziciji kad se u stvari umjesto 3 reflektora mogu koristiti da se prednji koristi kao nečiji stražnji tuđi. Tu je Tanhofer bio super zanimljiv jer ja sam dobila ponudu u stvari od Vlade Kneževića, Branke Benčić koji su me pozvali da na HRT-u mogu u sklopu, više se ne sjećam kako se zvao taj projekt, ali da radim neki tip produkcije. I nekako su uspjeli isposlovati da možemo snimati u ovom studiju koji funkcioniraju sa te 3 kamere sa trackingom u kojem su oni inače rade one neke, ne znam, TV nogomet, kad imaju 3D pozadine i nemam pojma, igre na sreću, bingo ili nešto, gdje su potpuno generirane pozadine. I kao mogli su se u stvari dogovoriti da oni izgeneriraju tu sliku moje dnevne sobe. I meni je to bilo strašno uzbudljivo i ta ideja s tim studijom i trackingom i svjetlom i s tim kamerama koje u stvari su bazirane na tome da ne smiješ promijeniti svjetlosnu poziciju, odnosno intenzitet svjetla, jer čim uneseš rasvjetno tijelo, taj sustav više ne funkcionira, jako je druga, tako da nismo mogli nikakvu korekciju svjetla raditi. Tu je Tanhofer u stvari i super sjeo u tom, s obzirom na mjesto na koje jesmo. Bilo mi strašno zanimljivo da sad moram raditi toliko brzo. Nekako su tako došli Indoš i Tanja, jer kao ipak imaju neke skillove glumačke, da kao je to lakše. Mi smo imali izuzetno malo vremena, 2 dana po 4 sata u kojima smo morali sve napraviti. I nekako tako smo onda napravili ovo. Dosta iznenada, a bilo je kao neki dobar, ja ga nekako brojim taj film sa onim malim Neću doći, centrifugom, Volim te Ines, kao neki proces rada u stvari u grupu filmova u kojoj je Soba za dan, u kojem je onda svaki od tih filmova jedna od ovih slijepih ulica koje više nisu stale u završni film koji smo ipak morali, mislim završni film, sad to tako blesavo reći, ali kad previše zamisliš, a više ne stane, pa onda ok, da napraviš još jedan. Kao malificirati. Mali rad, da. Spomenimo i 3. film koji ćemo gledati na projekciji nakon ovog razgovora, to je Ne precrtavati nego crtati, koji si radila u koautorstvu sa Dubravkom Sekulić.
Dakle, taj film zapravo govori o pionirskom gradu, odnosno o jednom zapravo pionirskom edukativnom pothvatu i zapravo promatra taj prostor pionirskog grada i čitav koncept toga što je on trebao biti i koja je njegova uloga trebala biti u kontekstu društva. Dakle, kako se u tome ogleda taj jedan ideološki okvir, dakle, odnosno čitav sustav vrijednosti, stremljenja, ideja jednog vremena i jednog društva. Kako je tekao proces rada na tom filmu, od ideje do produkcije? Rekla si isto da je on donekle vezan i da je možda potaknuo i ovaj film Radije bih bila kamen, odnosno da se nekako isto izrodilo zapravo jedno iz drugoga. Da, možda mislim, taj kao rad cijeli koji je uključivao i film koji ćete vidjeti večeras, neki set fotografija i još jedan film koji se zove na kraju, treba se zvati malo polje, pa se na kraju zvao Lika bez naziva, koji je kao neki film s kojim sam onda ja u stvari započela rad na Radije bih bila kamen. Mi smo taj film napravili jer smo dobili u stvari poziv od Toma Horta koji je radio izložbu u HKV-u, koja se bavila edukacijom i obrazovnim procesima u Europi, ona negdje nakon Sputnika. Sad vremenski ovaj ne odgovara točno u to, ali nam se čini u stvari kao važan period, jer nekako u Pionircu svi govore uvijek samo o njegove arhitekturi, bilo pejzažnoj, bilo paviljonskoj. Ja u stvari znam za tu školu i procese koji su se tamo odvijali, jer je moja mama išla tamo u tu školu u periodu dok je ta škola u stvari bila u eksperimentalnom programu. I to je negdje 53. do 59. ona zatvorena, dijeljene granešine da oni unutar toga provode program. Sam taj program i način na koji je ono do njega došlo i način na koji Jugoslavija u tom trenutku imala i resurse da u stvari da izvede tako i da se uopće upusti u neki toliko veliki poduhvat, dosta zanimljiv i nevjerovatan. I meni bio iz neke pozicije gdje dolazimo, u stvari mi sada živimo u nekoj državi koja je dosta mala i ona vrlo štedljivo sa svojim resursima raspolaže, bar u smislu ulaganja u obrazovanje. Ovo je neka situacija gdje su oni izgradili cijeli pionirski grad, ne bili istestirali neke programe, vidjeli kako će provoditi kurikularnu reformu i na koji način država može odgajati tog novog čovjeka. Sad ne znam da više pričam o tome, jer ću vam spojlat film. Pa da, i zapravo se bližimo kraju jer moramo biti točni. Htjela bi samo možda kao zaključak neki i prije nego prepustimo publici riječ ako bude pitanja. Sad si spomenula zapravo taj i pionirski grad i čitavu tu ideju, a htjela bi to na neki način i povezati sa filmom Radije bih bila kamen, budući da se zapravo radi i o istoj zapravo generaciji, odnosno o toj generaciji i o toj budućnosti koja se nadalo i stremilo, ali koja nikada na koncu konca nije došla. Kako si istaknula to u intervju koji smo prije godinu dana isto otprilike vodile za platformu Croatian Film, svojevrsna poruka filma Radije bih bila kamen, za tebi je potreba za novim suživotima i htjela bi nekako sa tom mišlju zapravo i zaključiti ovaj naš razgovor večeras. Dakle, rekla si da je lika za tebe prilično nepomična, a da opet s druge strane priprema tlo za neke nove narative. To mi se čini kao zanimljiva misao u smislu ono što mi sada vidimo kao nešto što je jako uništeno ili propalo ili tako dalje. Dakle, zapravo možemo naći neku vrstu potentnosti, neku vrstu vitalne energije koja može sugerirati neku
ipak bolju i svjetliju budućnost. Čini mi se da je to isto zapravo i neka poruka filma, ne precrtavati nego crtati. Mislim, da, sad razmišljam ono što si rekla, pa padaju mi razne misli su mi pale na pamet, ali ne jedna možda je od tih da, kao koja je zajednička, da u stvari iz nekih situacija o kojima razmišljamo, u koje neke slike koje vidimo, koje smo navikli čitati na jedan način, da ih nekako uvijek čitamo iz iste pozicije naše potrebe. A da nekad su neke stvari koje se tu događaju, koje onda nešto možda trenutno onemogućuju, možda čine neku korist na drugoj strani ipak. Pa možda ne vidimo baš kao čisto tu sliku, nego smo malo izgubljeni u maglu, što nije nužno u stvari loše. Da, i možda je zapravo pitanje neke trenutne situacije, a ne zapravo neke vječnosti, jel? Nekako naše iskustvo nas uvijek usmjerava da kao sve tumačimo kao nekakvo stalno, jel? Stalnu poziciju, ali zapravo nije to slučaj, uči nas na koncu konca i povijest tome. Htjela bih sada otvoriti prostor i vrijeme, ne baš puno vremena, s obzirom da nam se bliži 20 sati, ali ukoliko imate nekih pitanja za Anu, slobodno i vrlo rado. Ana, hvala ti puno na ovom razgovoru i na lijepoj večeri. Publici želimo lijepu projekciju i da uživaju u sva 3 filma. Hvala. Šta ste htjeli reći? Pustili smo 2, ali treći će biti, evo, cijela 3 filma koja slijede sada.